ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Da ka jing thmu ban ra ka jing pen kala dur no ya ka yodo ka bade ka yo ka ba he tam e hapo ka than chatai lam ngi ka KHEDC menta ka sngi ka khatwai tere kurisaw arajar apulai kalawan sya ka hima men lem na ka benta ban pan ka jing kershan na ka benta ban wan ra ya ka khut ka subah hapo ka ni ka yo hakni ka sngi na ka liang jong ba penya sing sim upadai CM ka KHEDC ulai lam lang ru ya ki he officer ka World Bank ki badan menta hapo ka nong ba Wani tray lang bat ka council na ka benta ka khut ka suba bat kham tam e halor ka jing pen kre pen tray no ka solid waste management program na kaliang upa em aina manix em ha bakaran pediang ula pentep syaki officer ka World Bank baka yodo ka yo ka bahe tam e hapo ka than chatai lami ni bat la pentep ru baka hima meliem ka don hado khat reus pa tli kishnong na kaliang CM ka KHEDC ba penya ula pentep bana kaliang jong ka council Hakabat ka kong kala dep ban pelat hado ar tam ki kali ban ket ye ki nyut bat menta ki wan ban pan ka jing kershan ba ka jing trai lang bat ka hima ban pen kala dur no e ka yodo u menteri MB khaduki ha ba yakran bigilap thai bor lo pen pa ba ka jing wan yu ka jat jong ki officer ka World Bank ha ka hima kan plie ya kalat kalinti bakin pan ka jing rap na ka World Bank na ki HEDC bat ru na ka sarkar na ka benta ban snap internet no ya ka yodo First time from your side also to know that this traditional still have in the Meghalaya, especially the CM we call CM or being the king or during that time. I just give you a brief speech regarding this Hima. Okay, before it was called Hima Shillong during the British era. But in the year 1853, they divided into two partitions. One is Hima Khairem and this one is Hima Malay. During that time, during the British rulers. And the Hima Khairem, the office is in Smith. They have this millennium in Smith, they call the Shah Nongkran. They have every year. So this one is Himalayan. With regard to Himalayan, we have this. Have you heard about Yodo? Also, there's a village also in Himalayan. We look after 1,600 villages. So we have to tackle with them every now and then if they have a problem in their own village. So from our side, we would like to welcome you all and please. Menteri baru Wedaran dan Singapura di pesan peringkat bagi officers di staff Jom Hima. Dia pinsu keluar niwat ini maupun biar objektif dikenal. Kemudian penbej menin jamir pergi kalau mana kadang bunyi nginwan banyu kejat teman juga di office rekam Jom Hima Mulim. Nak kalian ke KHDC ke bawah Nanwan Daladi Kumsi yang peringkat bagi Pak Andi Deputy Secretary Jom KHDC pada baik yang kehilakan. Nimut Wanwan peringkat Vice Chairman Jomka Niti Ayu. Napok Delhi. Mulai kendit kensan nak kita bom rakyat, lapan kelan orang berdoa. But mende hakapor push tengi don meeting for secretariat, the planning but finance department. Peringkat berkiniki officials Jom World Bank. Ngan syukur itu Rediman Saha
ide main official joko World Bank berdepend po India, base po New Delhi. Nanta Keith Newman ide base po UK, ilong specialist, senior specialist jongka World Bank. But idan hangi iba Mark West ibalong official na po PhD, Swat Bharat Mission, ibalong consultant po World Bank. Iba local consultant, engineer. Dia niwan aku mapilai kubor bahanin baka KHDC kala yo ia ka jingmenjur na ulat ke jela Meghalaya hakabaide bat ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act arhajar arpo kani ka act la aibor ia ka district council bat ban ya trailang bat ki hima bat ki shnong bat ki rai per hapo kini kisantuli ki district namta banwara ka jingte lakam ya ka jingkhoj subah kishnong kham ketika solid waste management te hakabaide bakane nakalian ka executive committee jong ka Khasi Hills ni la warra monthly ki program kata ka solid waste management program ka benin kong ka bangile nakalian ka council kalong bangin ai ki kali kitnyut sheki arpho tamteli kishnong kum kadak jong kacing sedang jong kaning program te kam kun tagala kabaar hapo kan ka solid waste management program ko jungi ngibu ru bangi ngindon ya ka thom banla berpen keladon yang sufficient ya ka himamelim kabapet bakmi ya kani kayo tenrai kayo niam kabangi om kayo do te kani dika kawat kabaar ka face kabaar kabangi ngin shimti banla ban penkeladon banwara jingku jisuba bat akil yang berher-her te kabalai pat mentang ya trailang bat ka World Bank namta ban yo shushu naki ya ke jingmut kiba piang kakum gajuk menta knang bangin la banwan penwandur ya ka plan ka jongi kumno ngin ya ban ya trailang bat ki hima bat kishno nan nish kema tengila wan ban juo ya ki babon li kishnong ya kiwa kibadan po socialong ila ikendu ikidormashnong ila ikendu untai kahima bangin ya sutu jingmut pa World Bank kumno ba ngidon ya katakan traditional system ka bangidon ka bangi penne equity ke dustur ke jungi kumno ngi trekam let's say ka kata ka riti sensyar khadar ka bangidon ka riti sensyar haga it kahima ka riti sensyar hakishnong ithau kenang bakani ka jingpen wandur jungi ya ka plan ka bangidon kan long ka bejo tingila wandur menen sipo marten ni babon ha ki kishnong baha po molai kamtam ka baha po himamelim kila don ka jinggut habidip kamaten ba kambir kampiang ka jingpen kre nam ta ban lumi kinyut hangtai lawan ra ka jingsma yutung lawan ra ka jingbombit kampiang nam ta nong shnong tu po marjan shnong te namar ta tau kan yang ni kum ka council kum kinomik mat ni don ya ka jingkit clear ni don ka responsibility but ni don dru ka jing sokya ka jing long concern nam ta ki pai pa nong shnong namar ta tau ni wan ban jingwa ipi par la shibet ngani kendu yo vice chairman jo kaniti ayo ngan sai tu company habedi pa ka jing long jingman jo kaniti to store jungi habedi pa sinsha kata te nila don lupa ka system ka biang setang kaplan kumyo bangin ya chikmat mereka te ngakerman scam ba naka office jong CM jong ka hima melim hapo ka jingalam jong pa im ainam barki bakraw barki basan barki menteri baro hadu ki staff ki officers kin ai ka jingit reilang bat ni habedem kenika thom ka bangidon kolong ka ngir le hima ni pidang brom ya ka jipnya jong i CM brom sel penjat CM ila pitip ini ba hidon ke official na ka government ki banwan ni kundu ya ka hima milim mendaksi tengi da kalen ka dorbar ni pitang subha bangi sutrat ru habangi ba ka jingwan lam jugi ki nungiram na kual bang kumbangi na plisai ka do ka jitu lum ta ka jingku ju subha habangi pe iling ba ki local news ni ba ka do ka jing simkya kini kisngi ki snom ki thau ki ba po pup sam ju milim dan kali ke hima milim ni pau ya jing sultanat bani community ba kini ki kambol ki bala simti da ka dusun sel ba wal bang tolong banwara ya ke jikku ke subah kabar pat ka jingunduk ke bamenta ka sengi kumbang na ikran
kolong kajing yalam yang nanti kolong ya kajing kuit ya kajudu nama kumu kolong mentah kinyut ki bumi na yudu bani berat amarkan kam duna ya kesau santrok hakisisi di ladang yo bani trilang yo bani pembaik bagi expert naka World Bank ngatrai mila ban pelong pisah ya untuk mar uba kibriu kira pentai iki kum ki bacot bumlong shu bam penengkam ting community ba da kajing lam ko jong siam bat siam berburu mujungi community ba yudu in sipat ya kajing internet hakabang ngila ban penbu ba ban pendekai nyut ki ban la ban penlapat syaka jemu jo jemu toy ni ka KHDC kamut ban bu igni ki resource recovery center atau ka hima meliam kala ban ai ka jatane ban bret tang nyut di ban ayo na kata te kampudang ke jingkran te ingin sada pembek ada kadong minta kadong ke jing pasat jing ma dengan sesyong bat ki da kadus musil banding hima dengan sepek yang bata ya kan projek ke bang kunu minta kolong fokus suabe tang ayo nama ka yaudu kada ga jaka ka bun plat ki jing ni nyut te ngin pli jing mot swa yaudu kumno ban pembek bahaya kita nyut kilo ke put kilo pat ki boput lagi formalities ke ba ni nak himan sesyong bat ki official ko ba kamu 4 jet 4 tet ya kajakaru syugo itu kinyat di bami na yo minta tin segregate menta ka jiwan ki kedua first time menta asngi kidawan yuk sat mengkong menta asngi ki bubun ki jener ki sat ki bangun sanang kundu ngim simulation kulti omde tang nak walba nak dusung selu kumbala kren ka jing kundai kidon sibun ki jing perkhat menta ka yudu naga state command mina approach te menta ngin approach sana pa walba trang wish ba kini ki authority ke bangila ban yo jimun toy na menta ban pedi tanat ban pu mi pa sesin ya ka yudu